Kirakalan po tang mag-homily ko pa niya kung sasabihan. 2 points. Ulim po nga kanita ko, babasi rin buri kong idake. Ngini po, 2 points, 2 stories la. Karanasan king biye na yakma king maya pabalita at king pagmasusyan tamo San Francisco de Sales. Muna pong kwento ating kayang kabaldugan in first point, first story. I-assign ko po University of the Assumption as school chaplain. Metong po kareng obra mi kanita is mamike pong retreat kareng anak at a part of the retreat atin pong portion karin na confession para kareng anak. Di na lang pami katagong dining anak para makapag-ayag siring panamdaman din kareng lang pamangkunan kasan. Minsan po mas dakal pa ing counseling kesa akin talagang confession. Pero ting ko po metong ekeling one. Lepita na ako po, anak yang babae, college student na po, ating kukwento na po kayang confession is ating yung sakit talub, karetang metong kareng kaklase da. Kaya bedak po mag-retreat. Sabi ko po kaya, nanong sakit mulog nga ako? Na ako man pumwa o bitter, pero ting ko mo pong tampu nga ng makanyan. O nung nanong tampu mo nga ako, inipo ka nung karelang kaluguran na paneng kayabe, bigla-bigla magkakaliwayang kaluguran. Bakit ating kayong pipateng ako? Ala po nga ng makanyan. Okay na kami man po, pero andyan pa kanano po, makyabeya pa naman kay kami, abayanam. Pero nang minsan po, tukya na la po din ng aliwang grupo. O pa kanano nung grupo deta nga ako po makanyan. Kasi po minsan ginawa kami thesis, eya po kaya bekeng grouping miyabeya po kay aliwang grupo nga na. At manibat po kanita na papansin miyo, ila na pong miyabe-yabe. Pero potang agkat miya po, tutukineman. Magtampo ko puling bala mo, lalakwanan na kami. Kanya man pong damdaman niya po. So sabi ko ping kaya, balo mo'y katamo, we are not inclusive, exclusive. We are inclusive. We include other people. Halimbawa, ika nga kung makanyan, ating makyabekeng grupo yo, sabihan nyo waring, kada ka pwedeng yabe, uling miyabe-yabe na kami, kapwede kaya kami. Ali po nga na yabe mo. See, we are inclusive nga ako. We're not exclusive. Ini po yung akit tamo mumuna kang San Francisco de Sales. Porque Calvinist la, nalapuin na bayan. Itapinisanting kaya, ng abayan na lo, papakit na karela, patuturo na lo, manantawli, bagya-bagya babalik la. Sabi na po ning kwento, kita pong kanong karelang rugal, it is mostly, dakala percentage are Calvinists. They ela po against like ang Catholic Church. Ita pong Pisambana is 20 kilometers away, 20 miles away yan na po from that proper nga na. Pero den tao, pupunta na pa mo rin kayo. Pakramdaman de, uling impunggewa na, inopen ne in kayang Pisamban para po karening against the Catholic Church. At to the point nga napin po sasabi ng kwento, mig-retain, mi balik la. Pasibayo, den tao nga rin, king galing na ning pamagsalita na. Karinta mo po akit, my first point is, kembiyata mo po, we are not exclusive, we are always inclusive. Napin po siguro sinabi ng Jesus, ninuwari mako ang poita, den kapatid ko. Basta detang mamintu king kaburyanan ng Ginoo. Everybody is included nga napin po. Anyapin ikatamo, pupromote tayo po, aliwari, kapilan pa mo, yung Biyernes, genapan tayo po in Christian Unity Prayer ng Archdiocese. At ketang picture pinosda po, aliwa-liwang heads of religious or sect groups na miyabe-yabe for unity. Uling, we are not exclusive people. We may not have common understanding of a lot of things, but we can be united. Warit tintapong kasebyan, unity in diversity. Tapoy muna tamong akit. Second story. Kaya rin ko po assumption, miras ko po keng metong remote parish na ausan din niyang panahon na ito, there are mission churches. Mission churches po, kapanulan bikanita, ring atsuken danuman, nababangka ka, ang po pareng at yung burakan, ang potang minuran, buburak yung sabla. Buris sabyan, ala pong sementadong dalan. Miyasain ko po kem burakan. Anong no ka rin? At na impong sa lapungang kandamba, very remote siya po. Mas malapit ko pa Bulacan
San Miguel, Bulacan, Quezon, Pampanga. 3 years kumupo ka rin, uling during the time of Archbishop Aponceto, dengan chukeng mission, ausan da pong mission, po, a mission parishes, chatit dulang banwa. So, balo da rin parishioners ko, after 3 years, marisyapol ko. Uling makanyan po yung mga palyarin, trend karela. Uling during that time po, mapaka-focus niya ng Archbishop, ini pong kakatamong AIPP, na namnungno ka rin, mika First General Assembly, anong ka rin gagawa pong pastoral plan. So, we started doing a pastoral plan po kay parish. Ya po mayari. Anyapin, sabi da po ka na ko, amo nga no, dapat ka mong mililipat, mabitin tamo nga no, kasalukuyan tayang gagawa ng pastoral plan nga na po makanyan. Yang kaya po, ay pakisabihan may ng obispo. Sabi ko po karela, yung gagawa nita nga ako. Kasi kung turuyo ko pamilit na maritain, ay lalo na akong ilako. Nga ako po may, among naman nga na pumayan. Ko po ba, lumig-organize la from chapels. Diningan chapels sa sakop ko, pintalande, yapong seto king seminaryo. Sabi napin ng kwento, keta pa king chapel na ng seminaryo, karino peki sabyan, suburiw sabyan, karakalyo, nga ako po makanyan. Opo, mo nga, nanong sabi na kaya kayo? Aw ni po kani sinabi na karela, which is a good reminder for all of us, nga na po. Pakisabi na pong ya kumilipat, pero sabi na nga po apong seto karela, kaluguran niya yamondo, apong bo nga na kano. Sabi na, opo nga na. Nung kagluguran niya, paborin niyang milipat, bang kanita itang denasa ng lugod kaya kayo, it's dake na karengaliwa, nga na pong makanyan. Itanong nano'y penamdaman yung lugod kaya kayo, paborin mong lugaran na lang aliwang parokya, alala pong akarapat. Sabi ko na kasi kaya kayo, masyas ko buntok nga ako, punta-punta ko pa ka rin na talagang marisyapol kami. Pero it's a good point, nga rapin po. At masanting yung pag nakakikatamo, nano'y tamayap mong denasan, ken grupong ini, yasanam mo naman mayap mundalan, ken tutuki. It's the same. This time po, being inclusive means sharing what we experience as love, as care, from people to other people. Ina po siguro sabihan na ng ginukay katamo king Ebanghelyo. Deni, remo naman din kapatid ko kasi itan lugod na denasan ko kang hima ko, kareng kapatid ko. Yan mo naman ing lugod na buri kong paramdam kareng aliwan tao. Uling nanuyapin naman ning source na ning ginuta mo nung aliway tan lingap na ning meto nga ima na denasana na pwede mo naman lingap paggamitan mo para kareng aliwa. At ini po yung buri kong maging pagkanakakikatamo. St. Francis, ini po yung gewa na. Liningap na lo, nung pakananong dinasa na ning lingap na ning Diyos kaya. Enepe paboren, andyan keng masakit a kabilyan, andyan keng dakal a diskriminasyon, at pong mga tsurang amano tungkol king kasalpantayanan katoliko. Penamdama na in pamanantabi ning Ginu, at yan mo naman yung gewa ng pamanantabi binyan na kareng aliwan tao. Anyapin po, as a person, itamungan. Let us not be people who are exclusive. Let us be inclusive. And when we do being inclusive, we share what we have learned from God. Karengaliwa po, sabi dapin po ng gospel, do the will of God. Nga na po kentawli ng amano, tutupad king kaburyanan ng Diyos. At balo tamo po, metong ya kareng kaburyanan ng Diyos, yabe-yabe tamungan king kaligtasana.